posljednjih, pa mogu kazati 2-3 mjeseca u Ministarstvu financija vode se intenzivne aktivnosti u suradnji sa svim proračunskim korisnicima i općinama koje su kandidirale projekte koje će se financirati iz kredita i pri kraju smo tih operativnih poslova, znači po pitanju programa javnih investicija, tako da su stečeni uvjeti za izradu rebalansa i upravo je Ministarstvo financija u izradi rebalansa za 2025. godinu sa jednim jedinim razlogom, znači pozicioniranje ovih kreditnih sredstava na proračunske korisnike i stvaranje preduvjeta za raspisivanje javnih poziva u smislu određenih nabava i građevinskih radova. A uporedo s tim Ministarstvo financija ide sa javnim pozivom za pribavljanje financijskih sredstava. Tako ova priča koja traje možda i 2 godine, evo, ovih dana i u planu je da već u roku od 10-ak dana Ministarstvo financija predloži vladi taj rebalans. Šta s ovim kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za energetska četvrta? Evo, dakle, u međuvremenu dok smo mi pripremali kreditno zaduženje, ovo od poslovnih banaka i razvojne banke, pojavila se Europska banka za obnovu i razvoj sa ponudom kreditnog zaduženja, ali ciljano za projekte koji podrazumijevaju poboljšanje ove energetske učinkovitosti. Mi smo uz određeni zaključak vlade krenuli u taj posao. Evo, danas je formirana i određena radna skupina koja će raditi na pripremi tih projekata, usuglašenju, pregovorima sa Europskom bankom i evo, idemo i u tu realizaciju. Od nas ovisi koliko opet imamo projekata, koliko će ti projekti odgovarati pravilima koje ima Europska banka za plasiranje tih namjenskih sredstava.